je u vatru još jednog poletarca, Nenada Krstičića, i ovaj nije sagoreo. Bila je to jedna od najboljih utakmica viđena na Karaburmi u posljednjih nekoliko sezona. Počelo je žestoko, Partizan je preuzeo inicijativu, ali OFK Beograd je koristio svaku priliku da organizuje brzi kontranapad. Preporođeni Mitar Novaković je izneo jednu loptu, postavio Stefana Babovića, na levoj strani bio je Nemanja Arsenijević koji je pomagao više veznom redu nego što je bio u špicu, onda ponovo ka Baboviću i pravovremeno istrčavanje Darka Božovića. Tandem koji je stigao zimus iz Bežanije organizovao je napad u 11. minutu. Božović je proigrao rukavinu, ovaj protutnjao po desnoj strani, nije Marković uspeo da ga zaustavi, potom centar šut koji Markovski uspeva da skrene samo do Zorana Tošića. Uspeo je Stefan Babović da se vrati na vreme i da blokira svog kolegu iz mlade reprezentacije. Imao je Stevan Jovetić fantastičnu priliku u 12. minutu da postigne svoj prvi gol, kombinacija sa Moreirom, zatim kratka intervencija odbrane OFK Beograda i sjajna odbrana Radiša Ilića posle šuta mladog reprezentativca Crne Gore. Nisu fudbaleri OFK Beograda dozvolili crno-belima da posle 2-3 vezane šanse preuzmu potpunu kontrolu igre i inicijativu, već su ih primorali da podjednako dobro razmisle i o odbrani svog gola. Ovde je Kaludžerović bio uspešniji od Žuke na sredini terena, zatim proigrao Đorđa Ivelju koji šutira sa distance, ali samo za aplauze. Beležimo i lepu akciju Novakovića i Babovića koji iz prve pronalazi Kaludžerovića, ali Božović gospodari u svom 16-tercu. Lepa koreografija Plave unije na južnoj tribini kao poklon klubu za 96. rođendan. A kakav je bio ritam utakmice na Karaburmi, najbolje svedoče ovi detalji iz 22. minuta. Najpre korner za OFK Beograd koji je izveo Babović. Arsenijević je uspeo da zahvati loptu glavom, ali je na mestu bio Božović i odmah brzi kontranapad Partizana preko Diare. Dobra intervencija, dobro uklizavanje Ivana Stevanovića, odmah potom greška. Prosto je poklonio loptu Moreiri, zatim Diara ka Žuki. Udarac brazilskog internacionalca, najpre blokiran, zatim Obradović ka Zoranu Tošiću. Poslednje pojačanje Partizana koji je stigao iz Zrenjaninskog Banata, lako se oslobađa Stefana Babovića, ulazi u kazneni prostor, a posle ove akcije gosti su reklamirali igranje rukom od strane Lazarevića. Već na suprotnoj strani situacija 2-2. Arsenijević pokušava na mestu Darko Božović. Sada Partizan uzvraća udarac. Kreće Ivan Obradović, takođe je na spisku Slobodana Krčmarevića. Hvata Radiša Ilić loptu, a Partizan nastavlja sa napadima. Ovdje beležimo nesporazum Zorana Tošića i Žuke. Zasmetali su jedan drugom i omogućili defanzivcima OFK Beograda da otklone opasnost. Posle pasa Novakovića, Kaludžerović se našao u ofsajdu, ali i pored toga nije uspeo da zatrese mrežu. Ne libi se Stevan Jovetić ni da pokuša iz slobodnog udarca. Predrag je otišao ponovo u Bežaniju, a Đorđe Lazić se ustalio u startnoj postavi Partizana, ovde se našao u ofsajdu. Malo je falilo da se Nenad Krstičić na poverenju trenera Vukašinoviću oduži na najbolji mogući način. Ovde se Kaludžerović bolje snašao u duelu sa Mihajlovim, zatim je centrirao, a mladi fudbaler OFK Beograda pogađa prečku. Protesti fudbalera Partizana koji su smatrali da je Kaludžerović načinio faul nad Mišom Mihajlovim, ništa Stanković nije sudio, propala je fenomenalna prilika da romantičari prvi steknu rezultatsku prednost. U finišu prvog dela susreta rukavina pronalazi Jovetića, slab udarac za Radišu Ilića. Voli publika fudbalske poteze kakva smo videli u 45. minutu, dupli pas Lazića i Jovetića. Zatim lep dribling bivšeg centarfora Lučanske mladosti i pokušaj iz prve Zorana Tošića.
Zatim je u nekoliko navrata na sceni sjajni golman Radiša Ilić. Ovdje je Lazić šmekerski proigrao Jovetića, ovaj šutirao iz prve, ostaje 0:0. Pokušao je pola minuta kasnije i Žuka. Iz velike daljine ne može se iznenaditi Radiša Ilić. Pomerio je sudija Stanković fotoreportere kako bi Zoran Tošić nesmetano izveo udarac iz ugla. Brza igra donosi rezultat u savremenom fudbalu, a Partizan igra brže nego bilo koje prethodne sezone. Ovo je situacija iz 56. minuta kada je akcija potekla od golmana Božovića, lopta ka novopečenom reprezentativcu Zoranu Tošiću. Sjajno se ubacuje Ivan Obradović, ali Jovetić ipak odlučuje da pronađe Đorđa Lazića, koji ne uspeva da zahvati volej udarac, ali je uspeo da smiri loptu, da ponovo vrati ka Stevanu Jovetiću i onda fenomenalan udarac i ovoga puta Radiša Ilić ništa nije mogao da učini. 0:1, 56. minut, Stevan Jovetić, 4. gol u šampionatu. Jeste, prezadovoljan sam prije svega zbog pobjede ekipe, dakle cijela ekipa je igrala odlično, postigli smo taj jedan, mogli smo još neki, ali kažem, eto, čestitao bih Jovki na korektnoj igri i mi sad imamo dakle pauzu od 15 dana da se dobro odmorimo i u pohod na dalje nastavak. Da opišeš samo tu situaciju iz 56. minuta, da li si vidio gdje gol stoji? Pa nisam, dakle dobio sam loptu od Lazića, mislim da od Lazića, primio sam je lijevom, povukao desnom i puno sam udario i ušlo je tamo gdje sam najviše želio i presrećan sam zaista zbog toga. Vodeći gol ulio je samopouzdanje igračima Partizana, beležimo lepu akciju iz 58. minuta, požrtvovani Obradović, zatim Tošić, pa onda Dijara i ponovo aplauzi sa tribina Omladinskog stadiona. Poziv Javijera Klementea u reprezentaciju silno je motivisao Zorana Tošića, koji je izgarao celu utakmicu protiv OFK Beograda, ovdje je odigrao dupli pas sa Dijarom, uspeva Markovski da ga zaustavi. Tek na momente je uspevao Stefan Babović da bljesne i da odigra neki potez u svom stilu. Ovdje je kombinovao sa Arsenijevićem, potom lopta ka Stevanoviću, nema ofsajda, ali je Nemanja Rnić lako prozreo nameru desnog beka OFK Beograda. Bio je odličan Stevan Jovetić u defanzivnim zadacima. Ovdje je izašao kao pobjednik iz duela sa Mitrom Novakovićem, zatim proigrao Zorana Tošića, nad kojim su fudbaleri OFK Beograda načinili prekršaj. Prva izmena na utakmici i to u timu OFK Beograda dvostruka. Rodoljub Marijanović pojačanje iz rada zamenio je Arsenijevića, a Beljeć je ušao umjesto mladog Krstičića. Zoran Tošić nastavlja da zadaje velike probleme defanzivcima Romantičara, ovdje ga Markovski zaustavlja na samoj ivici kaznenog prostora. Upravo je Tošić izveo prekid neprecizno. Stefan Babović je presekao ovaj pas Moreire u 69. minutu, zatim lepo povukao napad OFK Beograda, pravovremeno proigrao Andriju Kaluđerovića. Antonio Rukavina se već ustalio na spisku A reprezentacije i iz utakmicu pruža sve bolje partije. Ovo je centar šut iz 73. minuta. Lazić pogađa samo spoljni deo mreže. Posle šuta Stevana Jovetića u 75. minutu vidjeli smo još 3 izmene. U Partizanu su Maletić i Lazetić zamenili Lazića i Dijaru, a u OFK Beogradu Mijetić do svog drugog pogotka na utakmici posle akcije kapitena Rukavine i Darka Maletića. Kolosalna šansa za mladog centarfora, nije se snašao u odsudnom momentu. Imao je dosta slobodnog prostora na desnoj strani Maletić, a posle ove akcije Žuka ne uspeva da zatrese mrežu. Bio je u
Derbi četvrtog kola Meridian Super Lige na Staroj Karaburmi. OFK Beograd Partizan 0-1 golom Stevana Jovetića u 56. minutu. Posle 4 kola Partizan je jedina ekipa sa maksimalnim učinkom u domaćem šampionatu.